Hello people, this is video number 8. Without wasting time, ini katemu aigati gekira legi negoliaki gorogi kihotana ganisiku gaitu nakbaika jisali ime wemwe dotaikara de usokio gohoro dudu onedena twanare twina kahuaine haruni ruge manyene noge tego muthaitha ta mwana ngangara matange koesiugo ciakwa imuto muhima tatogi wachana nayo udukiuniroi iloria endo yokuduraga jetagirira mwathani murithi mwega Jesu ria onokiria wethino niraingira na igoco nyingi tondu wauma hau ni mutiaria ngariwe ngai wakwa itige kuona makururi aria me moyo bururi iyo ni ingine. Then kuna ni nyingi muno niaete kindu kiega kiroro nakio nikiria aheire Zakayo. Iyo ni ingine. Let me say ni nyingi. Koguo ndiramenya kanyamu gaka nĩ nyonanĩtie tutorial ya kĩgoco, tutorial ndirekĩte of late wa search kaje Salim stroke kĩgoco iyo ndirakoretio ndonania, arabu he tutorial ndeka ũmũthĩ ya niĩ nĩnogete. Koguo hiyo vibe iko hapo na nime explain vizuri sana, so because nataka kuwafanyia video 9 please allow me. So lakini yenyewe inaenda hivi. Na 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 enene nogete muguthaitha uguo. So utiaria kerereka ifauro atekeire kanitha Filipi uguo. So let's meet in video 9. Kama uko na swali, namba ya M-Pesa na WhatsApp iko hapa juu. Alafu kwanza usubscribe na ucomment na uitishe request ya song next. Eni ako ndo rwimbo rwi group inere kuri no ni text igwikire na nguonie group iria ni kuligara kiria. So for now peace. Video 9 sasa. Ini video 9. Kwa turaingira video 10. Kwa tunaingia video 10. God bless you.